Ngose Friday namhlanje siqhunsa ezitshisa bhe eziphuma ku DVD entsha yeqembu lika Maskandi elizibiza Amafika Amahle. Le DVD ethu igama elithi Ngungunyane iphekwe ngobuciko obukhulu. Eliqembu likhokhelwa insizwa ezelwe Khezi uKhayelihle Ndebele unina engwako Sibanda. uKhayelihle uthi walipheka leli DVD ezitshelile ukuthi ukujaha akusiko kufika kanti ke lemlonyeni insizwa le yaphiwa izwi lomzuleli. Ziphiwe kakhulu enyaweni lezinsizwa okwenza zithi nxa sezivunule amabheju ziphethe iziginci uchaywa ondlamu uphose uthi ngamabutho enkosi uShaka eqeda ukunqoba. uKhayelihle osedume ngelithi inkunzi yehlathi ukuthi kungunyane lapha ke wayekhuza osowabo abazibona sengathi balingana laye kwezomculo. Engakusho thina njengamafika amahle ngowezinga sesihambile ibanga elide ngoba sicishe ngasho sinamasethi amabili ne-DVD elisha nje liphume ngo-2016 engicabanga ukuthi ikusasa lomculo wethu likhona kodwa njengamanje asikaka ibona indlela kahle ngoba safunana nabaxhasi ama-sponsors ukuthi asisize kuyonke imisebenzi ethu esiyenzayo kodwa ngokwengoma nangendlela abantu abasamukele ngakhona cha umsebenzi wethu bawuthanda kakhulu abantu basho ukuthi siqhubekele phambili. Ingoma zakhe uthi nxa uzilalele uzwe ukuthi uMaskandi wemandulo impela obukhwathwa ngoPhuzi Khemisi ngesikhathi zabo. Yonke into ongayicabanga ugoqela ezothando, ezemkhuhlane, ezokukhuza, ezokulaya, ezokugiya kanti kwazise yonke into abayiculayo ikhona iyabonakala ku-DVD yabo. Nkunzi yehlathi uthi phezu kwale DVD entsha balamadlala amabili okuyizinto ongazitholela zona nxa ungathintana labo ku-Facebook egameni labo elithi Amafika Amahle. Mele 27 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho.